अमु पुरक पंगमलिबसी मियामना अथवन अबोनमागी जस्टिस पुरकनबा खोंजंग चथबदा मतेंग पांगखिबा अमदी थौना हापखिबा अदुगी महिननी लैखिद्रबा लुचिंगबा सिगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकपगी मतम कमिटी असिना अथुबदा लाउथोकलगनी थोरम असिदा मियामना लाक्पिदुना लैखिद्रबगी मफुमदा इकाई खुमनबु उन्मिनसी हाइना चेरोल असिना मखातारी कैशामथोंग एसिदा मिरेप ओइनबा थौरांग तौरिबा सोशल रिफॉर्मिस्ट निशिकांत साफमना पंजाब की लुधियानादा लैबा सिटी यूनिवर्सिटी का कुसमनदुना मणिपुर की UPSC एग्जामिनेशन थानिंगबा महिरुई सिंगिदमा फ्री ऑनलाइन IAS कोचिंग असी हौदोखरे फ्री ऑनलाइन IAS कोचिंग हौदोकपगी थौरम अदिदा सिटी यूनिवर्सिटी दा तमनिंगबा महिरुई सिंगी ओइना लुपा करोड़ 10 की स्कॉलरशिप प्रोग्राम अमसु हौदोखी फ्री ऑनलाइन कोचिंग हौदोकपा दुगा मरी लेनना इम्फाल की थंगाल कैथेल लैबा संगाई कंटिनेंटल होटल दा पांथोकपा पावगी मिफम अमदा निशिकांतना हाई लमदम असिगी कानाबा थबक अमा तौबा मतमदा मसागी कानाबा थीदना कथोकपा अमगा लोइनना थबक तौबा मथौ ताई सिटी यूनिवर्सिटी ना मणिपुरदा लाक्तुना लमदम असिगी UPSC एग्जाम थानिंगबा महिरोय कयादा फ्री ऑनलाइन कोचिंग की कुदोंग चाबा फंगनगनी हाइबसी लमदम असिगी ओइना चौथोक चनिंगाइनी मरमदी कनागुंबा अमना UPSC की कोचिंग की दमक अतोप स्टेट ता चटपदा यामनबा सेनफम अमा चंगली यूनिवर्सिटी असिना लमदम असिगी महिरोय लिसिंग अमरोमदा फ्री ऑनलाइन कोचिंग पिनबा पांदम थमली ngasi हौदोकलिबा ऑनलाइन कोचिंग असिना लमदम असिगे लाइरिकते हाइबा सेलदे लैजदबा महिरोय कयादा अदुकी मते कानाबा पिरगनी हाइरिबा खुदोंग चाब असि महिरोय सिंगना चपचाना लौनबा होनफम तोई फ्री ऑनलाइन कोचिंग दा सरुक यानिंगबा सिंगना SS कैरियर सॉल्यूशन इम्फाल की मोबाइल नंबर 9863707439 अमसुंग सिटी यूनिवर्सिटी की मोबाइल नंबर 9774184433 दगे अकुप मरोल खंगबा यागने हाइनसु निशिकांत साफमना फोंदोकी any social work to be done silently, unconditionally. Today the moi camp the kana veina te unconditionally, without boundaries. Punjab te line ni, Texas te line ni samiz na koi Manipur ko. Si koi hang si adu mati kana ni, adagi moi yam tongana karor tara ki zo moi scholarship le mane adu detail ni moi na hire ni. adu sidai zai associate tauba ai ku kobirakpa ai ngonda moina chief guest hapniba ai lewe aphamni ai so am happily sidai yaujai adu asi mayam avail to biu akoi leiba handak su taruk na tro khoi manipur phauri do si oedi ai na khanbada double digit ta lakwa yani khan asi mone quota asine quota sorry Rajasthan quota dane ba chalga mi coaching to ise leibi toan bhara coaching camp ki my fees amthing ya bane si pura koi blessing in disguise ne line tha ko chaman 10 crore se angang kudi angang different oire sidi but mon 10 crore se sonu suit ka akoi film actors sonu suit to mazu yam tawi charity yam toina aduga city university ka akoi manvi singh sa ko moi ke no university to raga adu moi tap to angang singh scholarship all over India ge ni sidi tourism की लमदा मणिपुर असी तुमदुना लेबा नोंसा मनी हारिबा नोंसा असी हौदोकलबदी tourism की लमदा मणिपुर असी हॉटस्पॉट अमा सोइदन ओइबा ngमगनि हाइना बाबिना ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन अमसु मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर थांगजम दबली न फोंदोरकली वाफम असी ngasi कामदोंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा चादोंग न्यू साइट की ग्राउंड दा पांगथोकबा वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट हौदोकपगी थोरम अमदा डॉक्टर थांगजम दबली न फोंदोककिबनी लाकादोरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा फुंगर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी दगी मिरेप ओइगदौरिबा आसाम कसार के लेखिद्रबी पोपी थर्मिला कसार की मिंगदा कटपा टूर्नामेंट अदुदा चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना डॉक्टर थांगजम दबली नहाई मणिपुर असी महौसाना चिंग पात तुरियल अमदी तंपाक की फजरबा मफुम कया लई लोइनना मैहौरोल दगी लेरकलबा मसाना अमदी नाट के ओइबा जगोय इसै कयाना टूरिज्म के अहनबा मचल अमसु ओइरी हौजिक्ति मणिपुर की टूरिज्म मैप ता चादोंगना अचौबु मफुम अमा कल्ली मरम अदुना मफुम असिदा लोकल टूरिस्ट सिंगी पुंगिंग चिंचिनगदबा मवोंगदा मफुम खरा खंदोक्तुना तरु तनानबा होम स्टे साबगी तंगाई फदब लई मफम असि पुंगिंग हुरबा वाटर बॉडी असिना नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल की टूरिस्ट कया लाकनबा चादोंगी मियामना मरुइबा थौदांग लौब मथौ ताई हाइनसु डॉक्टर थांगजम दबलीना मखाताना फोंदोखी अदुबु मणिपुर ददी हत्ता यंबियो कोई चिंग मयाम लेरे हिल्स लेरे माउंटेन्स अचो चोबस लेरे कितंग हाइदोखिबदा वैली अमु लेरे अदगी वैली द खर कुंदरगसु मुक मखारोम द कोई लोकटाक लेक लेरे अदुना सिक्किम दगी एखोय लोइनरंबा पीके डोंग ना टूरिज्म की द याम एक्सपर्ट ने सिक्किम टूरिज्म जिमा की मतम द याम साथीना चौकट खिबा टूरिज्म एक्टिविटीज तोरंबा दुगुंबा निपाने माना कोई की फंक्शन अमा दाइबी रमी मदुदी लोइनबदी क्वालिटी से याव लायन अमगी द तुमना लेबा हौगत्रबा लायन से अदो हुजी अखोना करी तौ तागे द की तुमिबा लायन से कोई हौगलन नम संगी वी नीड टू wake up the sleeping lion
Once Howard Kragadi is alliance in a activity, though, Manipur will be definitely one of the hotspots of tourist activities. We expect a lot of tourists coming to Manipur. Lam koiba singi panthongpham ama oirakliba chadong khulda tourism ga mari leinaba thabak thorom kya hena pakthok chawthongna pangthokpagi tangai fadaba lei masina khul asigi miyamgi punsi mahingda chawna ahongba ama purakpa ngamgani hainasu thorom aduda president oina saruk yakiba asang kasana phongdoki All India Congress Party AICC ki luchingbi Priyanka Gandhi bu ain wangmada pungni funipan hena fajin duna thamba haibasi India gi fundamental right oiriba freedom to move freely haibasi khonggauna bani haina Manipur Pradesh Congress Party gi wangang loi en bopenda maitei na pawmi singda phongdokre Imphal gi BT road ta leiba Congress Bhavan da pangthoki ba pawgi mifam amada bopenda maitei na hai official oiba cherol amata thoktana Congress ki luchingbi amabu fajin duna thamba haibasi BJP gi lujadaba thawong amani ain gi wangmadani maram aduna mahakpu athuba matamda thadokna freely move tawba yahangadabani yamna minushi leitaba mongda BJP gi home minister amagi macha yawba gari amana minushi leitana UP gi Lakhimpur ngakpigani Lakhimpur da Dana Chathadun Leba, Lomi Singh, Takaidana Hatopada, General Mui Singh, Amafawa, Fabi Dabasi, Ang Pafawi. Togdok Adu, Haktangana, Tengnahoba, Lomi Singna, Togdok Adu, the General Mui Singh, Masak Mami, Takla Fawa, Faduna Action, Lokotabasi, Karamba Wakalono, Asigumakayasi, Namaram Urega, BJP, Napaliba, Lengakasi, Dictator Amagum Oiri Haibada, Hyman Toklaroi, Maramaduna Kangreski, Luchingbi, Priyanka Gandhi, Tadokuna, Lomi Singh, Minushi Leighton, Harpada, General Mui Singh, Faduna, Action Lokat Pihainasu, Bopenda Maitena, Fondoki. उत्तर प्रदेश के सरकार की तरफ से प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ngasi फाउगद मदुगुम नोटिफिकेशन मदुगुम ऑर्डर अम तकोई ठेंगनद्रीबा हाइबगे आथरी जगह मत महापु इलीगली फॉर मोर देन 48 आवर्स इन डिटेन तौबिरे महापु उकिल उनहन के हाइबदा अदुसु उनहनद्रे नुपी अमा ओइना नुंगदांग महापु फारे फाबगी मरम करिनो हाइबसु खंगलमद्रे अदुगमाना फारिबे जगह सेक्शन 144 लेबसु नते सितापुदुदा महागना लखीमपुर खेरी बुपु यौरुब नते एट द सेम टाइम मंगोंद पीरिबा भारत की नागरिक अमद पीरिबा आर्टिकल 19(1) डी की मखाद चनिंग बजार चटप फ्रीडम टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री हाइबसे मतुगी मखाद मान चलु बने सितापुर दो आर्टिकल अखो की सेक्शन 144 सु लेब नतबा Malem Pumre Tengariba COVID-19 Laishat Asidagi Ngaknaba, Chamba section Torang Karang, the Chat Pinaba, Mami TV, Mike the Guinea Sinjari, Madu Piu, Miyamaga Gimarta, Futaruk Arapatambiu, My Mit Kutsa, Toin Hamdok Piu, Amadi COVID vaccine Kapa Yaravasing, Susho showed in a COVID vaccine Kaptokana, Laishat Asidagi Kanaba, Miampuna Honaminasi. Nongmagi Kongsata ngarang Manipur lakiba India ki Vice President Venkaiah Naidu ngasi New Delhi gi damak Imphal thadokre. Vice President Venkaiah Naidu na Imphal thadok lamdai mikupta makpu Governor Laganation Chief Minister N Biren Rajya Sabha amasung Lok Sabha ki MP ani Lenga ki Minister Singh Chief Secretary amasung DGP na Imphal ki Bir Tikendrazit International Airport Power tindoki. Vice President Venkaiah Naidu gi Manipur Kongsat aduna Lengak lon amasung miyam gi thabak thorong kya mapung fana pangthok pangamnabagi matangda tongan ba wakalon kya thambirong ki haina Manipur gi Chief Minister na phongdorakli. Panbayabadi India ki Vice President Venkaiah Naidu gi Manipur Kongsat aduga mari leinana Tagal Pachalaiba Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD da Phytopharmaceutical Lab ama Sangaram Bagaloinana Institute asida laiba Insakok facility su yengsilam kibani. Tungda Tokyo Olympic Games da saruk yakiba Manipur gi Olympian singa Manipur gi Ras Bhavan da unaki. Mahak ngarang ahing Ras Bhavan da yarek lamlaba matung ngasi ayuk New Delhi gi damak Air India one da Bir Tikendrazit International Airport thadoki. Haukiba pung kunmari da Manipur gi Miri listing ani chawnga marhuma toy COVID test tawda miu chama yang khima pan na COVID-19 positive oibaga loina state asida laina asina nabagi masing lak ama lising kunma thoi chamri humpuni thoi yaukre laina asina maram oidaga mioi mari laikidre COVID-19 kamal control room dagi ngasi numidang wairam pung mga fawda phangma pawmagi machungina mioi chama ga sumna ani naba faduna discharge tawkre naba farak pagi apun masing na lak ama lising taratre chanipan sukna tara sukre active case na lising ama chatre Humdra tarit lairi. Laina asin maram orega laki daba migi apun bamasing na lising ama chanipan humdra mangani. Faglak pagi chang na chada maudra taruk dasmik mapan ni.
कोविड लाइना असिदगी ngakthoknaba laingakna paikhatpa thoksilamagi makhada miui kaya amasu numit khudingi covid vaccine kapthokli covid vaccine kapthokkiba masingna ngasi phawda miui lakh 13 lising kutrama pan chatret maudrani pani haukiba pung kunmari da d type oxygen cylinder chanipan supna ani amadi b type oxygen cylinder chamaga maudrama thoi manipur ge tongatonba ana laing singda fangan mungam kre haina covid 19 kamal control room dagi phangba paw sina makhatari Chief Minister N. Biren na Ojoy Giwabu wa oina lobo yabra hai kiba dugum Chief Minister N. Biren Giwabu wa oina lobo yabra hai na veteran politician Ojoy na ngasi phongdokre wafum asi ngasi Kanchipurda leiba Laishang Hidenda Tarpan Aroiba Numit Kamari Lena na Pangtokba Thorum Amada Phongdokkibani Ojoy na makatana hai achon abon mai misigi matangda lainga ki maike dagi explanation piba ngamdri ngarang Manipurda laklamba India gi Vice President na misi asigi matangda awaba machet amata ulamdaba amadi phongdoklamdaba asi yamna ikai ningai ni case asi NIA da sinakre haribasu numitu gi thodok aduga mari leinana ngasi phawba DC amadi SP transfer toba natna karigumba makhal gi action amata lokhattaba haibasi laingak asigi manungda karigumba asoi bakara leire haiba takpani hainasu mahakna phongdokki ai masi paning damni panna yana tawbani adu aina khanbadadi matam amada congress sarkar le da ibo bina notice sakanda welcome to Nagaland haibda ibo bina no fet torga lai haidana lakhi adu loina namana hai karigumba manipur gi ngangkhai kai ba tarabadi ai isa hana sidokhiba phai aidana hai magi thongna phabadu thagali adu ngasi di maki aran basigi maru oiba responsibility ji kanan hoibu pung taraga mathoi makhai adwai da phagraba nupa ma pung taruk phawba siri vire na khangde haidana mak loinari ba mayam na jagoi khagna ma na football sana tana leithokpado toriba SP natraga kano DC do madu phawba lokthokpa ngamde hogiba 2021 da hojik leiriba mera kaino da hojik manipur da NSN ki mayam leire lokthoi si moi masana ju sajai government sida koina high gram madudi hojik leiriba ceasefire agreement hai masi roll back torkanda ceasefire se Nagaland da chanagani akoi da chanaroi adubu NSN mayam leire moina haira pai congress matam da ju leyen congress matam ju ni madu leibam tokte ngasi ju mad leibam tokte madu tan ngamde madu ma thongna phana tan ngamde manipur gi rang tewala singji mathongna phana phong ngamde masi kangla sagi maya da thammi ba yakhal si lokthoga khanau phunba pharanen BJP gi leader mayam ju khanau phunba phabira bro khanau phunba phabira bro madunani aina mana siri ojoina haiba wabu wawina lobra aina haijari siri biriyan ngangba wabu wawina lobu ya bro biriyan ngangba wabu wawina lobu ya bro Jeleram Bogdi gi hanagi president achon abon mai misigi mari leinana hokiba September 13 Imphal West Police Command wana fakiba konthau maning tribal colony dagi Ponchalung Panmai atopa ming Paul Sahini Putret amadi Lango Laimanai dagi Lanchapau Bosco Gonmai Chahini Punipan ngasi Chief Judicial Magistrate Tamilong da putok labu matungda Chief Judicial Magistrate Y Somrojit Singna numitarani makhatana police custody da remand lokthobda ayaba pikre ngasi chathakiba hearing aduda accused ke Counsel S Satyendra Singh advocate na police ki maiki dagi Tangalakiba remand prayer adu reject tawgi prayer changatuna accused ani adu bail pibinaba pray tawki adu bo case asigi factual position sing kupna nainarga matungda Chief Judicial Magistrate na makhatana numitarani haibadi October 15 fawba accused ani asi police custody da remand lokthana ayaba pikibani India kanmang ngamba party ase Congress khaktani haibsi Congress ki puwari nainaba singna taseng na khangi masina maram oiraga Congress party asida leptana changsin narakli haina CLP ge luchingba hanagi Chief Minister Okram Ibobina phongdokre wafam ase Wangjing Tenthai Assembly constituency dagi Congress party da nauna changlakpa mioi sing okpugi thoromda o Ibobina phongdokkibani Imphal gi BT road ta leiba Congress bhavan da pangthokiba thorom aduda mahakna makhatana hai India asi malem gi oina
ख्वाइदगी चाव डेमोक्रेसी चटप लेफाक अमनी अदुबु ngасidi BJP लेंगाक लेरपदगी डेमोक्रेसी फजब वाकलोन खुदिंगमक तपना तपना मांगसिलगली कांग्रेस लेंगाक की मतमदा पाइखतलंबा तोंगान तोंगानबा चाखत थौरांगी थबक कया ngасidi BJP लेंगाक असिना मांगहली असिगुम कया असिना मरम ओइरगा BJP बु थाजरम मियोय कया तपना तपना माई लेथोकनरगली मसी कांग्रेस पार्टी अचौबा माई पाकपा अमनी कांग्रेस पार्टी दा थाजदुना चंगलपा मियोय खुदिंगमक हराव तयामना ओकली हाइबा वफमसु ओक्रम इबोबिना मखाताना फुंगोकी कल्चर के मरी लेना बसे मोहिसी कौर कौरगा खर तापियो हाइबियो अखोई मियोइबा अखोई खुदिंगमक्सी लोइना मेच्योर ओबा लोइना खंगबा नतिएबा अखंगबदा हंगबदा आइदि खंगदे मयामदा आइदि काइसु इकाइदिएबा अदुना मोहिगा तानरगा यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर मसी अया साम होय अदुगा अखोई ओजा रतन होय करि होय मयाम खितंग पल्लबदा अतै तै प्रोफेसर तोम्बी अदुदा याम लेरिएबा खोइदा अदो सिगुम्बा मयाम सि तानरगा तौबा थौरम मधुगी सरुगम ओइना कांग्रेस पार्टी ने नौन चंगलपा मियोइसिंगदा कांग्रेस लुचिंगबसिंगना पार्टी असिगे लेंयान फियानदुना हरावत्याम ओखी थौरम मधुदा MPCC की मकोक थोंगल लुचिंगबसिंग प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुगाकी सासिनबा आधार कार्ड पायरगा मोरेदगी इम्फाल थोकनब होनरबा म्यांमार मचा कुनमरी ngarang nungkil pung ahum tarakpa duaida इम्फाल मोरे लंबी की कुदिंग थाबी पोस्टा लेबा कुनसुबा साम राइफल्स ना फारे हाइरी फारबा म्यांमार मचा सिंग अदुगी मनुंगदा नुपा तरे नुपी तरा मरी अमदी अंगांग ahum यावी फारबा म्यांमार मचा सिंग अदु मखाताबा आइन गी ओइबा थबक लौखतनबा मोरे पुलिस ता सिनक्रे हाइरी इंडिया अमदी म्यांमार गे ngomkai paring da leiriba chayetnaba asigi tang taba warusinama puthoktribu fawwa ngomkai sambal khabagi thabak asi makhatana chathaba yaroi haina United Committee Manipur UCM gi president K Joy Chandra na phongdokre wafam asi langman thagi aroiba numit kamari leinana ke grupa chalaiba athobu singge kubamda hailei katpagi thoromda UCM gi president K Joy Chandra na phongdokibani thorom aduda K Joy Chandra na hai चयेतनब पिलर सिंग असिग मतंग मरी लेनब अथॉरिटी सिंगदगी डॉक्यूमेंट सिंग खोमजिनदुना अचुबदा वारसिन अमा पुरकनब UCM न कन्न होनरी UCM की मिहुत सिंग कांगबु अमगा BRTF की कमांडर ग उनदुना वारी सानबदा खारिबा फेंसिंग असे सिक्योरिटी फेंसिंग ओइना खाबनी बॉर्डर फेंसिंग नते हाइना थमलमकी अदुबो वाफम असी कदाई फाव चुमलिबनो हाइबा तंबंगमदबना मखाताना फेंसिंग तौबा असी लेपनब खंगनकी चयनब असिगी तंगताबा वारिसिनमा पुथोक्ट्रि फावबदी ngomkai sambal asi मखाताना चथब यारोय हाइना के जोइसनना मखाताकी खारिबा बॉर्डर फेंसिंग ओइगरा सिक्योरिटी फेंसिंग ओइगरा चयेनरि मफम असे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर नमदु खाब सुंया यारोय हाइबा चयेनरिबा से वारिसन अम पोरक्टिबो ममांगदा कैगुम्बो खारमगदी मसिदा थोलकपा अफफत दायित्व खुदिमा इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट न पुगदमनि हाइना मियामदु थमजरि खुनाई सेनमिलोंदा अवनब चाखटप पुरकबा ngamnanaba लौ सिंगु उबदा हेना माइ ओनसिलसे हाइना हैरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA थोक्सुम राधेश्यामना फोंदोखरे वाफम असि हैरोक एससी की मनु चैनल लेबा नोंपोक इंगौरोकता ngarang पांगथोकबा इंगौरोक प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्लब की अहानबा मपोक कुमोन की थोरम दा MLA थोक्सुम राधेश्यामना फोंदोखिबनी थोरम अदुदा MLA राधेश्यामना हाई खुनाईदा लौमी सिंगना लौरिबा थौदांग यामना चावी मसी उदुना इंडिया की अनिसुब प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्रीना जय जवान जय किसान हाइदुना अखोई की लौमी अमसुंग सिपाही सिंगु मतम पुमनमक्ता माई पाकनब खलाव लावंकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना खुनाईदा साइंस की मरु ओइबा दुसु खंगबदगी जय जवान जय किसान जय विज्ञान हाइदुना सिपाही लौमी अमसुंग साइंस की चौखटनबा कन्न होनरी हाइनसु महांगना हाइकी इंगौलो प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्लब ना लौमी सिंगे सेंथोक लंबी हेंगतनबा होनरीबा कया अदु MLA ना पुंगिंग चौगटकी असिगुम्बा क्लब असि मफुम कयादा लिंगबगी तंगाई फदब लई हाइनसु MLA राधेश्यामना मखाताना फुंगलोकी पनबा याबदी थोरम अदुगी मनुंग चन्ना खंगलअबा लौमी सिंगा येनाव सिंगसु येंथोकी फगलक अदम प्रोग्रेस ले आइन अनुपात साम ले रबदगी स्टडी ले सौन ले समा ले पतन फगलक को प्रोग्रेस को हुई लव और फगो तरा अदम फो अदम ले सही न फगो तरा कई न फो को न तो फौ सु फगो तरा फो ने कुन थोकलक nga suyopa yen जो को सेन तुमजी याम पाइकला दा सेन तुमि पियो फगलक ना इमु मनु फरकपा लेकाई फगलकपा समाज फगलकपा ले लमी सिंसो सेन तुम टोक्सदना याम माइबा पुछि मरेला लेम ngamba
India pumada chayol amasupna palan tawriba humputaruk suba wildlife week ki manung asida Kakching Range Forest ki staff singna Kakching Maning Tezpur Laukondagi uchek fanabagi thaklamba lang ahum fagat pangamkre lang aduda thuramba uchek kharasu thadokre ngasige uchek lang fagat pa aduga mari leinana Kakching district ki range forest officer and Munal Meitei na hai malem pumada saw section ki maru uiba kaya khangbadagi makoi bu kanba ngamnaba wildlife week asi palan tawribani asigumba palan thorom manung asida uchek fanaba lang thaklamba haibasi laibak thibani uchek lang thakpada general miwi sing karigumba fa batarabadi chahi ahum jail da thamba natraga lupa lising kunmanga fine oina tawai ai haibasi kaudaba fai maram aduna miyamna ainbu singnaba tawbiganu mahausana piramba sa usek singbu kanbada aikoi puna saruk yamina se hainasu Munal Meitei na makataki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯦꯠꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯀꯟꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯂꯣꯀꯣꯜꯗ ꯂꯥꯡ ꯊꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯥꯔꯦ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ BJP Mahila Morcha Manipur Pradesh na Sindhuna Wangkhem Mandal ki oiba educated mifam ama BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Hanagi Minister Dr. Nimai Chanluani Luangi yumda ngasi pangthokre meeting aduda BJP Mahila Morcha Wangkhem Mandal ki President Premita Devi Mahila Morcha Manipur ki President Elo Chika Laima amadi Mahila Morcha ki maru oiba miui kyana saru yaki educated mifam aduda BJP Mahila Morcha Manipur ki President Lo Chika Laima na hai Kunai asida sotharaba mioi amadi Kanglup Singbu awangba thakta pukhatnaba BJP na honaduna lakli India ki Prime Minister Narendra Modi amadi Manipur ki Chief Minister N Biren gi luching makhada miyam gi yaifanaba thabak thorong kya ama ngasi chu leptan paikhatli lakadoriba Manipur Legislative Assembly mikhal asida BJP ki mirepta miyam pumnamakna sawgatpiu hainasu luchikana makataki sida subam nongwak khangraba laina gi akiba masuk nipaiba masuk khamoida wakanda lairaba subam nongwam khangraba inai bensi gi ngasi Wangkhem gi manada Delhi gi Prime Minister Narendra Modi na lupa sanga ahum la apa kana ge kongre pesakanya ikut tanggapiu Thorom Maduga Mari Lenana Hanagi Minister Nimai Chanluang na hai Manipura BJP lengak lakpadagi ban blocket laikidre Chingtam anigi marakta Leinaba Mari yamna fagatle Chakot Thorangi Thabak Thoromsu yamna kumang chawshinle maram aduna lakadoriba mikhal asida BJP gi lengak amuhanna laknaba miyam puna honamina sihainasu mahakna phungdoki MSPDCL amadi MSPCL gi tongan ba post kara longnaba kumjal 2018 da pangthokkiba recruitment adugi result ngasi fawba haidok pidab haibasi yamna laibak thibani lakliba Manipur Legislative Assembly mikal mamang da result laukthokta taragadi election boycott tobugi firep lawragani haina all Manipur MSPDCL and MSPCL exam 2019 completed candidate ki General Secretary Loitungmam Juliana Pangwising da phungdokre Manipur Press Club ta pangthokkiba pawgi mifam amada Juliana hai recruitment asi haidok pinaba haiduna lengak amadi mari leinaba singda kayarak hanna memorandum pikrabasu ngasi fawwa pakum amata pirakpa leitri miyam gi damak leiriba people CM na candidate sing asi nungsibiduna atubda result laukthokpiu komjal 2019 da pangthokadoriba mikhal mamang da laukthoktragadi tongan ba akan makhungjang kya sangsilagani loinana recruitment da saru yakiba candidate lak ama henba amasung Candidate singi imung manung na election boycott tabugi firep lorkani hainasu Loitongbam Juliana makhataki Day 28 sida akhoi je minister power minister di unaba phangjare adu mana thajaba di akhoi da piri adu deadline pibirak tabana akhoi je thajaba khitang wat pa haitare akhoi de pungning da akhoi candidate singjina lumza da ba haitare adugi damakta akhoi na ngasi je CM da akhoi gi deadline pibiyo sibuki manung da pibiyo na akhoi na amuka hana ngasi je sinjabane ba MSF na lisang sit na sataduna lakba ikoi larik nintina tamina si haiba campaign gi makha chatrak ba oina ngasi MSF Affairs on Drug Use Prevention gi liching makada MSF amadi the Readers Collective ka puna kusam naduna political talk amadi larik yen gi thorom ama lamlai gi Sayon Rehabilitation Center da phogdokre
Thorom Mari Lena Sion Rehab the Ladiba inmate Singa drug Tadokuna Kunai Sigma Saktopa me ama Oiva Oinaba Punging Tawaki Makatana drug Namaram Oiduna Larik Tamba Tokraba Madi Tabak Supum Nompum Kangrava inmate Singasu career counseling Amadi Larik Pabagi Hainabi Laknava Wafung Kaya MSF Maya Loishangi Drug Affairs Secretary Oinam Premdas Kumana Fundoki Thorongi Sarugam Oina Siongi Staff Singa MSF Amdi the Readers Collective na Larikar Su Kudotamamki Moirang Assembly Constituency MLA P. Sharat Chandra Singh na Mahiri Chamang Sumna Ohumda Solar Study Liam Amdi polling number 27/36 Tera Kongsang Bigi Sai Humpu Matak Laiba Al Oiraba Mui Kunmangada MLA Support Scheme Yatopi Thoram Ama Tera Kongsang Laimaram Lairik Community Holder Ngasi Pangtokre Thoram Aduga Mari Lainana Moirang Assembly Constituency P. Sharat Chandra Nahai BJP Lengakna Sakiba Wasak India Mipung Pipung amacha corona gi ladagi charai helaloi haiba wasak adu ngak pungamle ngasidi manipura BJP gi lengak lakpudagi corruption free oibitanatana achumba mihut khanma ngamle haina P. Sharat Chandranam khataki Thawal District ki Manung Chanba Khangabok Kul Asigi Tongan Ba Hiram Kayada Mioi Kunagi Yaifanaba Tabak Pangtuk Liba Mioi Singa Dr. Somen Award Piduna Yakum Nabo Utkre 7-Star Youth Club Khangabok Nastinduna Pangtokiba Thoram Aduda Sur Hostel ki proprietor Su Oriba Dr. Somen Kumar ki Mingda Piba Award Fankraba Mioi Singa Adudi Wildlife Activist Ama Oibitanatana Masala Kidraba Matung Mahak ki Hakchang Adu Atopa Hiram Amada Sijina Nabagidamak Katokraba and Romes Masamak Nifudagi Tadana Idan Tokraba Amadi Atay Atopa Muising the Su Idan Tongnabagi Chowna Itil Piriba Tokshom Navakumar Amadi Kangabok Development and Students Union Get Homising Thorom Aduda Chief Guest Warol Piraduna Dr. Somen Nahai Award Ase Mio Kunaibu Yaifanaba Honaba Amadi Miam Gidama Katokpagaluina Masak Topa Tabuk Packet Palup Natraga Danai Muisingbu Punging Togat Poina Lantopani Kunai ama ahong purakpada aikoi masial amaga mating pangra bahibsi yamna mathok tai hainasu somena makhataki Lining Tau Salamai Puya Sandok Loop Amasung More Mitei Lai Togol Kanglup Anina Kusam Naduna More da Leba Ima Kondong Lairimi Harobunga Layu Kraba Ipa Ipu Singi Mafamda Langban Tagi Aruiba Hikat Lekat Tambagi Thorom Amangasi Pangtokre More da Leba Lekai Mangagi Ahalaman Amadi Miuika Yang Pangtoki Thorom Adugi Luchelakpada More Wat Number Mapan Kuman Lekai Fogdun Cheliba Kuzairok Turiel da Lekidraba Ipa Ipu Singi Mafamda Hayang Lairang Chaitaduna Aruiba Ikai Kundabuki Mitei Aruba Lai Kubam Muchalaga Laibak Watok Oinaba Sinbigano Haina Manipur Pandit Loishanga Manipur Pandit Loishang Secretary NG Ranjit Mitei na Kuyak Piduna Tadropa Cherol Amana Kangalagli Cherol Asina Hai Pandit Loishangi Nongchup Thangba Sarukta Laiba Takel Kongi Nongpok Thangba Laiba Mitei Lai Kubam Ahum Haibadi Ibudo Pakangba Guru Nongsaba Ima Yumdaw Lairembi Amadi Lampaki Lampak Asigi Lamdam Sigi Miamga Tana Tanaba Yadraba Aruba Laifam Amadi Lampakni Hanagi Irat Tongi Lak Liba Kubam Sing Asida Ikang Kangodana Gangi Chaka Display Tongnaba Amadi Sanvi Sanau Tamzinaba Tabak Chatari Masi Mitegi Lai Singu Tawaini Kana Lachariba Kayada Ikaiba Piba Amadi Singnaba Amani Haujik Sang Kumduna Laiba Lai Ahum Asi Hanagi Kubamda Tamnaba Lengakna Pandit Loishanga Hainakiba Amadi Yanakiba Matung Ina Atuba Matamda Sembiu Loina Nahiram Asig Matanga Lakiba October Mapangi Pungtramato Matamda Pandit Loishangi Shanglenda Miam Ibam Rifam Pangtokani Haina Gerald Asinamakatari National Confederation of Human Rights Organization NCHRO Manipur State Committee na Sinduna Imphal gi Hacha Golabajida Jelaram Kangluf Kiluchingba Achon Abon Mai Misi gi Matangda Achumba Puthu Haidana Khongjung Junction Kre Khongjung Aduga Mari Lena NCHRO Manipur State Committee gi Wangang Loi Haji Arafat Ali na Hai Masing Yam Laba Secretary
ki mamang dagi faduna pukraga tamthina hatok piramba thawng adu lup asina akan mamong da kandem tawi misi asigi matang da sem kiba GSC amadi miyamna taliba tongan ba demand sing thabak oina pangthu asiguma mihat asi achon abon mai gi thogok asina ahan manate aroi bisu oigani haibasi thajade maram aduna asiguma tamthiraba mihat asiguma matungda muk hana thoktanaba lengak asina akanaba thawrang paikhat piu haina haibu bahumsu Haji Arafat Alina phungloki Wei Jelarong community ki leader Manipur ki yam na masak na raba aduma leader amabu Tamenglong ki Apollo ground beside security forces ki mamangda amadi army ki mamangda mihatin hat ki habagi damakta ngasi September ki tang 22 da thokiba thodo aduga mai lenana NC hais orogi maigi digi akoi nungaitaba amadi justice phangnaba haiba appeal duda akoi na sanction jariba sida state ki akoi anauba कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ह्यूमन राइट की मैगी तक कोई टोटली कंडेम तब लोना कोई नुआजदब मसी अचुब जस्टिस जो फंगनबियु कोविड लाइचल लाक्षिनब लेंगांगना लखलखलिब सेक्शन थौरांगी मनुंग चना लेंगांगना पीरिब कोविड के चना कांगोन ngaktaba मियोइसिंग पुलिसना फादना फाइन थेनबगी थबक ngasi ju maka tana chathari ngasi chathakiba पुलिस की ड्राइव ता कोविड के चना कांगोन ngaktaba मियोइ कुंट्रा पुलिसना फादना फाइन थेन की तुंगदा मियोइसिंग अदु वार्निंग पीरगा थादोकी ngasi chathakiba पुलिस की ड्राइव अदुदा फाइन ओइना लुपा लिसिंग निपान खोंगत की मका ताना कोविड के चना कांगोन ngaktaba थेंगरबदी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मकादा अकन में एक्शन लोगनी हाइना इंस्पेक्टर General of Police Operation E. Priyo Kumar Singh na thadrokba Cherolangan Hairi. Yaripo Police Station gi manung chana laiba Singa Makha Lekaida Singa Market Development Association gi hana kanduna laiba mafam amada ayaba yaudana club sajili haiduna club amagi building kangluk amana thugai kre irang lakshina bkhona bada Yaripo Police na tear gas kaf kre police ki ka henba thawongda miyamna yaningda amadi penaba fungluk narni थौदोक असिग मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थौबाना यारिबुक सिंगागी अकोइबदा CRPC की सेक्शन 4 मखादा मी मंगा नत्रगा मंगादगी हेना पुनबदा अथिंग थमख्रे थौदोक असिग मतंगदा यारिबुक सिंगादा पांगथोक पावगी मिफम अमदा सिंगा आइडियल क्लब की एडवाइजर मोहम्मद फिरोज नाहाई हौकिबा कुमजा लिसिंग निपानदगी सिंगा मार्केट डेवलपमेंट एसोसिएशन कंदुना लाकबा मफम अमदा सिंगा मखा वेलफेयर एसोसिएशन की मियोई सिंगा लेकाई की प्रधान अमदी क्लब सिंग अयाबा याउदना क्लब की बिल्डिंग साजिलकपनी हिरम असिग मतंगदा सिंगा आइडियल क्लब सिंगा मखा यूथ प्रोग्रेसिव क्लब अमसुंग सिंगा मथक मॉडर्न क्लब ना सिंगा मखा वेलफेयर एसोसिएशन की मियोई सिंगा पाव पीरबसु साबलेपगी महुत्ता नरंग अयु मखा ताना क्लब की मथक की सरुक लोना पानखतना होनरकपदगी लेकाई मियाम होरक्तुना मकोइना सारिबा क्लब मिनी एटीएम बूथ ओइनबा लनाई मियो एमन साबा कच्चा बिल्डिंग अमा अमसुंग दुकान अमा यावना थुगाइकिबनि हाइनसु महांगना फुंगलोकी खुनगी मायोक्ता लेरिबा मखोइ खरा हाबिदि मिंगोइना पंजराकांदा जलान नूर कमाल हेरो अपिक अब्बास सना अकबर अदुगा फेरो अपिक अदुगा अमु हाइरिबा मियोइसिंग असि नुमित हुमनी की मनुंग तांग निपान फावगी मनुंगदा कोई वांखेम जीपी की प्रधान मोहम्मद फजल खान नत्रगना खुंगंग असिगी मकोइद मेडिएटर ओइना चतलुरिबा हनसिंग असिदा संगजरक्तबा तारगदी जेलारंग बौदी की हाना की प्रेसिडेंट अथवन अबोलमाई मिहात यानिंगदबु फुंगदोक्तुना ngarang kumbi setupuda mairakhatpagi thoram ama pangthokre kumbi setubur mayai lekai maira paibi amadi setubur anouba mangal sam kumbi setubur anina punna pangthokkiba thoram aduda saruk yakiba singna minute ani tumina leiduna laikidrabagi mafamda ikai kumna botki इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 100 सुबह मपोक नुमित थोरंग मरी लेना इंडिया की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पाक्शन चतरकवा सेवा और समर्पण अभियान की सरुगम ओइना ngarang khangabuk एसिदा लेबा सेल थुंगी फिल्म सोकलबा मपुरबे लेकिरबी नुपी चामरी के यांखैदा प्राइम मिनिस्टर पोर वेलफेयर प्लान फ्री रेशन बैग की मखादा चेंग केजी मंगा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के हानगी वाइस प्रेसिडेंट थोकचोम जादुमनी ने यथोखरे खांगबुक लेबा सरोजिनी ऑयल पंप द पांथोकिबा थोरम अदुदा थोकचोम जादुमनी अमदी बीजेपी खांगबुक मंडल की प्रेसिडेंट एल तोम मखुमना अखनब मिथुंग सिंह ओइना सरुक याकी थोरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के हानगी वाइस प्रेसिडेंट थोकचोम जादुमनी ना बीजेपी लेंगाक लाकपदगी इंडिया दा अमदी मणिपुर दा होंगलक्लिबा अहोंगबसिंग अमदी लाइरबा मियामगिदमक पाइखतलिबा प्रोजेक्ट स्कीम कयाबु सिंथादुना वफुम कया फुंगोकी जेट कुंडो मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सिंधुना हौकिबा अक्टोबर 2 दगी अहुम फावा इस दिल्ली की डीजीबी
DJB Auditorium da Pangthokkiba Taruk Suba National Sub Junior, Junior, Senior Men and Women Jit Kundo Championship ta Nupamacha KG Control Doigi Kanglupta Goal Laurakiba Tom Chris Hawaibam Amasung KG Yankai Mangadagi Yankai Nipan Fawi Kanglupta Goal Laurakiba Sanori Ani Amadi Assistant Coach TS Ranjit Kaloinana Narang Tawal Sabal Tomba Awang Lekai Community Holder Lekai Gimiam Harau Jam Okre Sanori Ani Okpagi Thoram Aduda Tawal Municipal Council 1 number 13 Councillor Oiramba Sanasam Ibo Tombi Amasung Member Birensu Saruyaki Aroy the Maroi Bapa Muhana Pizari. JSC against the brutal killing of Achwan Abon Mai demand Manipur Lenga Hiram Kara the Yanava Purakudagi, JSC Kongjang Kudima Kudaki Handokre. UPSC examination Taningba Manipurgi Mahiroi listing Amaromda City University na pigidaba free online coaching Nishikanda Sapom ng siya Hongokre. Tourism gilamda Manipur asi tumduna laiba nongsa mani nongsa asi hogdoklabadi tourism gilamda Manipur asi hotspot ama soidana oigini haina Bavina Group of Companies ki chairman Dr. Thangjam Dabali na phongdorgli. AICC Giluchingmi Priyanka Gandhi and Wangmada Pung Nifunipan Hena Fazin Nuna Tambay freedom to move freely haiba fundamental right adu Kungaw Navani Haina MPCC Gi Wangangway Bufendana Pungokre. Matang asira numidang ge prime time Manipuri news lo shinjare Manipur thongle be ipang sigidamak Mami TV bu mieng tadron review.